Adu yo hoyalam ki kiklangadim taparalong ki NCA la pen CPIML la song tum ka homridam Meghalaya la pen kari bianglong hoyalam ki non malom ta horis sai lidu jasime non malom nijang kari bianglong tapararong alom hoyalam ki pheri mimisinang manlu Meghalaya anat pen pang thek thek odlang no tum kari bianglong taparalong ki du kari bia hema mokha meke kayalam ki anta nangklanglu Lasodim pai pai ni pai thomke bre siar ni karibi nimso ching thura song la pen CPIML la song tumta lamki ke do taparalong an humridam hala dakalang letum humridam se kisung ki phoara tumpen chingki chethan pon rinti an parta taparalong ahoilam ki ahir dojot doko ka phita kopia pot si karibi anglong autonomous council atumpen kang samrima putalang tumpen karjipon padu la pen amreng local MSC amata non puta humridam dipin lang pusi arada tumnang pachinidun pusang lang tumpen birta nang pali la pen hala pum Meghalaya sorpen kai kita hoy nang kipeda sai sinang claim bomb lapen sarkar pen kachirap doko ka jog latum kari biang long along le along si thengpia claim nang ki sai sinang claim bomb tapada sor nang ke thanduna tengke inut SDB contractor amuni diamond ling dosi labang so thengpi ki main pen si kari biang long arlo an munit chewan paksi thengpia claim nang ki lapen tapada sor ta khamke si kadu kabe thursi thengpia claim phudam beto sita latum e boy fit lapen kari bia hemsi me kai tikang thu het la sia hoyara da phan lapen kari biang long along le kera ji phan thengpinang ki along le along ansi border outpost kim nangji pusit tapat arat pen KNCA la pen CPIML la song atwa phan nang than pachini don kahumrida mahut KNC akong chunbang ti protima ing hipi CPIML nijangkar banglong chunbang borsingrong farpen chenglok atum chetong news desk report Malong News